tad-Demokratiċi u l-Infant tar-Repubblikani. Is-simboli jirrappreżentaw li żewġ partiti politiċi fl-Istati Uniti. Simboliżmu li saħansitra jmur lura s-seklu 19 u x-xenarju politiku li kienet jiddomina dak iż-żmien. Il-ħmar beda jkun assoċjat mal-Partit tad-Demokratiċi f'elezzjonijiet preżidenzjali tal-1820. Is-simbolu tal-ħmar rebbaħ lil Andrew Jackson li kien l-ewwel President Amerikan fisem id-Demokratiċi. Kollox beda meta dawk li opponew kienu jgħidulu Jackass Donkey, terminu li Andrew Jackson ma dejqu xejn, anzi beda juża l-ħmar fil-fuljetti tal-kampanja. Il-ħmar kompla jsir popolari partikolarment fl-1870 u dan permezz tal-kartunist Thomas Nast. Il-Infant tar-Repubblikani beda jintuża l-ewwel darba fl-1864 fi żmien il-kampanja preżidenzjali ta' Abraham Lincoln. Intuża fl-illustrazzjoni u minn hemm l-Infant sar is-simbolu li integra sew fil-Partit tar-Repubblikani. Il-ħmar u l-Infant li llum saru s-simboli li jiddistingwu partit minn ieħor fl-Istati Uniti.